Bugün sizler menен ушул жерге байланышып чогулушуп отурганыбыздын себеби ушул кичине бир интернетке жарыяланган каттын негизинде болуп отурат. Ошо төмөнүн аксакалдардын атынан деп жазганы ошо бизге өтө байгындай болуп отурат да. Ошол катты Кудайга шүгүр мына Абир тапса баласы атасына бак болот деп баягы эски аталарыбыздын айткан сөзү бар эмеспи? Ушул мына төмөнөн чыккан депутатыбыз Өмүрбек Бакиров канчалаган иштерди кылды. Ошо 20 жыл шайладык биз бул аравандык депутаттарды баягы президентибиз айтты го, кайсы өрөмдөн чыкса депутат ошол жерде өзгөрүш болот экен деп. Ошол баланы кылган иштерин, ушунчалык кылган иштерин дагы көзгө илбестен арабыздан баягы немелер чыгып, бир-экөөсү ушул баланы өкмөтүбүздү баягындай кылып жазып, интернетке чыгарып турду. Эң жаман нерсе. Каерге барса сурап атат, бу төмөнүн аксакалдары жаман адамдар экен. Мен мына Бишкекке көп барып неме болуп атам. Айтып атат, төмөнүн аксакалдары жаман адам деп турбайбы бу. Депутаттың аты эмне болбайсың экенсиңер, аябайт экенсиңер, ана мына. Эми бу Өмүрбектин жакшылыгын, Өмүрбектин эмесин мына неме айтып өттү. Депутат. Айтып өттү. 2 жылда, 2,5 жылда кандай иштерди кылып койду. Эми Насибекке мына немеси катары барбай азыр алтын чакырылышка да болгон, болуш керек өзү. Барбай мына калган иштерин бардыгын улантат эле ушул бала. Ушуга болуп калганда. Буга каласа болот да. Болот да. Бул төмөйүндүн абири. Төмөйүн элибиздин абири бул. Канча иштерди мына өзүңөр көрүп атасыңар, бүтүрдү, кылды. Hiç biröөгө бир жамандык бир өмүр мынандай кылыптыр, өмүр анагын жеп алыптыр, өмүр мындай кылыптыр, өмүр бирөөнүн мындай кылыптыр, же болбосо мына орто жолдо мына ажыния мына ажы бала, ушул бала кантип бир баланы жесин, билесиң ушул кантип жесин ушул. Ажыга барып келди. Кантип ушул билесиң өкмөттүн казынасына кол салсын. Муну жазса мындай деп. Бул жерде бул азыр акыр эми мындай да Санжар. Мына ушул ким ошол немеге, ошол Нурбекпин эмне? Нурбаев. Ошону таап алып келиш керек. Азыр мына шу бүгүн ошол жерде болгондо, ушул жерде болгондо. Өзүбүз билет элек аны. Сен каяктан алдың информацияны, каяктан билесиң? Сен Кызылжада жатып алдың. Өмүрдүн бандиттигин каяктан билесиң? Ол ким дурдуруптур, кайсы числода, кайсы немеде деп сурайт эле ошону. Мына азыр жок болуп турду. Алдырып келиш керек ошону. Милиция менен болсо эми алдырып келиш керек. Муну табыш керек. Бу Төмөйүн элине, Төмөйүн калкына эң мындай жаман ой санааны ойлогон адам мына ушул ишти кылат. Ушул ишти айтат, ушул нерсени кылат. Эми мен эмне демекчимин туугандар? Мындай чогулуш, мындай неме баарыбыз эл топтолуп келиш кыйын болот. Ушуну бардыгыбыз бир немеде ошол таптыралы ушуну. Ошо табылсын. Ошол 2009-жылы Өмүрбек Бакиров бир катмадан чыкканда мага эшикте жолугуп, "Дамыла, сизге бир жакшылык кылайын, бир ажыга барып келбейсизби" деп мага суранган. Боптур, ойлонуп көрөйүн деп ошол жылы отказ кылдым. Жок, мен өзүм акчам менен барамын, өзүм тапкан пулум менен барамын, мен башка барам деп. Ошол жылы барбай койдум. Кийинки жылы дагы келип, ажыга, "Дамыла, бир ажыга барып келбейсиз, мен көтөрөм бардыгын" деп. Кийин мына Казы Дамылабызга ошо кишиден баштап сурап, башка дамылардан сурап, шундай болуп атат, эмне кыламын десем, ажыга барышлык биринчи Алланын чакырышлыгы. Акча менен, байлык менен, бийлик менен бара албайт. Барган адам акчасы дагы бара берет. Бул Алла чакырса болот. Макулдугумду бер дегенде макулдугумду бердим. Ошол жылы ошол менин барып келе турган каражатымдын бардыгына Өмүрбек көтөрүп, ажыга барып келишимди көтөргөн. Ал биринчи мага кылган жакшылык, элге кылган жакшылыгы мен билген ушундан баштаган. Ал убакта Өмүрбек намазган эмес эле. Ошол жылы ажыга барып, ошол жерде ыйлап дуа кылдык. Бир жагы Алланын каалоосу болду. 2 жылдан кийин Өмүрбек өзү ажыга барып келди. Биздин дуалар кабыл болду, элдин дуасы кабыл болду. Алла Таала каалады, өзү ажыга барып. Эми караңыздар, ошол 5 вак намаз окуган, ажыга барып, умра кылып кетилген жигит элге жакшылыкты баштады. Төмөйүндө дренаждан баштаган мен билгенден да силер билгендер көп болсо керек, мен билгенди айтайын. Мына шор жерлердеги каналдарыбыз толуп, шорлор чыгып кеткенде, шор басып атканда дренаждан баштаган. Дренажды каздырганы ушул жигит. Эң чоң эмесе караван менен Төмөйүнгө асфальт курулушуга ушул жигит салым кошту. Төмөйүндө
Жекемисте de Naymanda çoğun meşitlerden bütüşüge uşul jigit salın koştu. Dağı kança Tömoyunga emas, Aralanga, Mangıtka, Tövekorgonga, Oktyabrga, sport zallarını kurdu, meşitlerini kurdurup berdi. Kala verse tuğanlar, jeke adamlarga hem jardam kılуда. Ebi menin ahir kaytarım oşol Nurbayev Gapur geliş gerek ele. Onu alып kele almadık be. Bir gana kişini yer tımtık olmadan, yetişmeslik olmadan onu gelmegendik. Emi bu gelse, gelmese sot kovu neme gibi prokuraturalı gayrılıp oşonun özünü cazalaş gerek. Oga danesene yetkilip oşol işlerdi uyuşturup nara verilganlar bulgan bolsa bular cazalaş gerek. Bunun ata-babaları hiç kандай onu kemen çalgıya жүрген emez, jegen emez. Harca var. Onu kim жазған болса bunu taga жетеміз. Andan keyin bayağı vapur dedin yani onu tavuş gerek. Bunu deputatımızdı bu özü kaşık olup bana kança işlerdi bitirdi bana vardığınız acılar ayıttı öttünüzler. Yani bu çoğun rahmat, atası benim tenkişi var, dost var, bilgemiz. Yani şu abi bana şaylay oluşuyor, daha ben deputat oluşuyor, daha ben bu adamda veremem. Rahmat, bana söz bergenizler. Assalamu alaikum hurmatly tug'anlar. Meni Tömoyundan shuncha ovoz saqali yoshlari shu yerda yurgan bar Tömoyun uchun jon berib, jon yugurib Tömoyun deb yashayotgan elimiz mana cho'g'ilib o'tiradi. Qayerimiz achishib, qayerimiz kuyayotgani barcha yuragimizdan, o'ngimizdan bilinib turadi tug'anlar. O'zimizdan bir chiqqan shunday tulparimizga, o'zimizdan chiqqan shunday bir yaxshinaqay imonda yurgan baldarimizni o'zimiz tevelab, o'zimiz shuni olamga jamon deb jariya qilganimiz bizim aksakallarımızı jamanatlı kılgan adamdı hiç kaçan cezasız koymaşımız gerek. Ömürbek emgen buna yüreğimiz, kulağa şuur, bazımız gözümüzde, dilimizde tüyüp duran şu balanı buna kanca iş kılıp koydu 2-3 yılın içinde. Ayın buna 1-2 yılın içinde top kaldı ne? Bizim Tömoyunumuzga bir korkolap gelgen biri var mı? Hiç kim yok. Ananı şunday yumuştu kılıp el üçün işlep verem degen. El üçün canın sarıp atkan balağızga niçimde jamanattılar Cenab-ı Hak'ta. Kana oşulur barı alıp gelsin ki, nokatından alıp gelsin, makul oşulur şayaktan bolsa yaxşısın berevgen. Bar kızılcaya şahardık ve şaharına hoştan alıp gelsin ki bir jak, tırmağın berevgen, bir kılım vermeyet oşulur. Kana yaxşısın kim verek? Biz şundayız yaxşınaka, sizlerden atınarımız, tulbarınarımız, seriş işteyiz degen balağımızı özümüz boktap dursak, bu birinci Allah'a yapmayız. Nime için oşuların içinde bizim elimizde, şunday aksakal, şunday, Tömoyundan aksakaldan bulgagan, atın bulgagan akmak, niçin akmak bu? Akgeliş gerek bir el içinde. Ömürde koşpay жүрген балдар. Бардығына танысына. Бардығы жақсы жүрген ата-енесі, жақсы ата-ененің балдары. Başka жерде балдар болса дағы сөбарды дағы açığын шығар болуға. Бiri құрлық қылбайды, бiri жаман жолға жүрбейді үшін текемістелік балдарымыз әрчі. Бардығыңыздар танысыздар. Туралы. Ömürbek deputat bolğanга чейин kim kıldı? Doktorxanası kanda ahvalda bolğan. Oğurgan, sırkıgan, ısmırgan adamları bardım şirket bolğan. Kanday dengeye kötörüp koydu. Şuna her kegende közümüzü menen körüp durabız har birimiz. Basıp durabız hurmatly jamat. Başka mektepte dağı joldu. Bardığını elimiz yurduz bana bile degen aytıp kördü hurmatly jamat. Şu er azamatımızdı mana 40 yılda endi eldin keregine jaraptır. Bundan keyin bazımız koldayımız. Mana kayda barsanız Alay rayonunda 7-8 deputatı var. Bardığını koldaş odatık olur. Birini jaman deşmek var. Biz bir Tömoyunumuzda bir deputatımız çıkıp eldin emgegege, eldin keregine jarap işlep körsetip koysa hayata kadaga birov yüreğini açar dese jassa şoğu işenip karap oturabız. Har birimiz koldoylup, korgoylup, birinciden er azamatlı milleti elini korgoydu. Yüz bülösün korgoydu. Mekenini korgoydu. Oşo korgoydurgan bu siz menen biz özümüzdün er azamatımızdan korgap alışlıkka jasыбыз жетет деген ишенимде мен айтам урман. Eldik жиын токтом кылат. Ушул жалган маалыматты таркаткан МГ Нурбаевдин Нурбаевдин üstüne teşhir жүргүзүп, аксакалдардын атынан
жалған маалымат чыгаргандыгы үчүн мыйзам чегинде жооп берсин, жанагы аксакалдардын атынан жалған маалымат берген кишинин аты айтып берүүсүн суралсын. Экинчиси, мыйзам чегинде карап берүү ички иштер бөлүмүнө жөнөтүлсүн.